Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo ku bakunzi banjye. Nuko ndanezerejwe n'ukuntu nsubiye kugaruka ngaha kandi ndafite ubutumwa bwiza nshaka kubahereza buri muri Samuel ba mbere igice 17 ku murongo wa 49. Haleluya. Ndashaka ndabibutse ku bantu bataragira subscribe, mugire subscribe kugira ngo muze muronka ubutumwa, kandi rero mufyonde kajya gakengeri kugira ngo muronka notification. Bene data, Yesu Kristo arabakunda kandi ari mu ruhande rwanyu. Nukuri ngo uzamukorera ngo ntazikorera amaboko, uzakorera Imana ngo ntazigira yikorera amaboko. Ndizera neza ko muri mu bibazo, muri ko murarira, ariko ndababwije ukuri ko hariho umunsi muzagira iki, muzagirirwa neza. Uwiteka arahari kugira ngo abashigikire, Uwiteka arahari kugira ngo abagire neza. Nubwo muri ko murahangayika, nukuri dore Yesu Kristo yarabirangije ku musaraba. Reka rero senge. Uwiteka Mana nyir'ingabo, ndagushima ku uyu mwanya umpaye Imana, ndakwinginze unyokeshe amaso avira ku musaraba. Data, ndakuretse buno butumwa ngiye gutanga Mana, ndakwinginze buhindura imitima ya benshi. Data wa twese, ndakwinginze Kristo habwe icyubahiro ko atawundi muntu cyangwa atawundi wari we wese akwicyubahira atari wowe. Data, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Nta nubwo wigira wemera ko icyubahiro cyawe gitwagwa n'undi muntu. Habwe icyubahiro Uwiteka Mana wa ijuru n'isi. Ndakwinginze Data, umuntu wari wese ari bwumvirize buno butumwa, umuntu wari wese Data ari bwumvirize ubutumwa bw'iwawe, umuhezagira umuha umugisha, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka rero nsome, ndasoma umurongo umwe wonyene. Reka nsome twumve uko havuga. Maze Dawidi atuma ukuboko mu isaho yiwe, akura ibuye, ariteresha umugozi ku buryo akubita Nyamufilisitiya mu ruhanga rwiwe, maze iryo buye ryinjira mu ruhanga rwiwe, aca agwa hasi yubamye. Amena. Haleluya. Uyu ni Dawidi. Dawidi baramugaya. Dawidi yari umuhungu yagenda mu ishamba akagwana n'idubu, akagwana n'intare. Hakaba hari umufilisitiya yari amaze abanyayisirayeli abahahaza, mbese yagira ko yabashobora buri mwanya. Ntago yari azi ko hazagera igihe Imana izarungika umuntu. Haleluya. Bene data, uwo mugabo yitwa goriyati, uwo mugabo yitwa goriyati yaguma kubita abanyayisirayeli akabica. Sawuli umwami ntaco yari afite avuga. Abanyayisirayeli babonye goriyati bose baca banyika bahunga, ati noneho nguwo araje kutumara. Ati mbese uyu munsi turafite umuntu yaza kutugwanirira? Ntawe. Kubera iki? Igihe cy'Uwiteka nticyari bwagire ngo abanyayisirayeli bagire iki, baze gutabagwa. Haleluya. Rero goriyati niwe yaguma agwana n'abanyayisirayeli, abahahaza, abagira uko yishakiye, ntamenye ko hari Imana yabo. Mbese ntabwo yari azi ko Imana yabo yagera igihe ikaza kubagira iki, kubagwanirira. Hari hibereye agahungu rero kitwa Dawidi, kari kibereye mu ishamba, kari ko karitoza ukuntu kazagwana na Goriyati. Haleluya. Kari ko karitoza ukuntu kazakubita Goriyati. Yagwanye n'idubu arayica, agwana n'intare arayica. Haleluya. Uwiteka arajomera ku gahungu, ati kajya gahungu
ati ndabona ko kazamviramwo umugabo akomeye kabisa yankubitira goriyati. Haleluya. Ati ndabona ko azamviramwo ikintu. Uwo Dawidi yari umuragizi yaragira intama. Haleluya. Yaragira intama. Umwansi w'abanyayisirayeli ariwe goriyati yarababangamiye. Maze rero hagera igihe Dawidi aza ashaka ko yogwana na goriyati, ariko baramureba atarika kano kantu koko n'ukuntu kareha koko, kano kana kangana uku burya kabona kogwana na goriyati. Twebwe yaratunaniye, twebwe ntago twamushoboye, aguma twica, aguma yica abiwacu. Atari koko kajya kana kagiye kwihangara urya runtu. Ese koko Sawuli aragaya Dawidi, ariko Dawidi yarahagaze aramubwira ati nge nagwana n'idubu, nagwana n'intare. None umuntu yica idubu akica n'intare, wewe uwo muje iruhande? Nubwo ari umwana, Imana hari ikintu yari yamushizemo. Haleluya. Imana hari ikintu yagushizemo. Nubwo ubona abantu basa nkaho bakugaya, hari ikintu Imana yagushizemo. Wowe nuhagarare gusa, nuhagarare. Hariho abantu bagira, hariho abantu bagaya abandi ngo mbese ngo nguriya wewe yamarira iki, ngeherera ngujya ngo ntaco yamarira. Ntaco yakumarira. Reka ndababwiye, uriyubona uri kuragaya niwe avamwe ikintu, uriyubona ataca maze niwe avamwe ikintu. Ndakubwije ukuri. Goriyati aguma adiha abanyayisirayeli, yica abanyayisirayeli. Imana ivuga ati igihe kigiye kuza, Goriyati wewe unyicira abantu banjye, inze ndagukureho. Dore Imana ije kugutabara. Imana ije gukuraho ibibazo biriko birakugira nabi, ibibazo bituma utaryama, ibibazo bituma ura buri mwanya. Dore Imana ije kubigukuraho. Uwo Goriyati uwo aguma gutera buri mwanya, uwo Goriyati uwo aguma ashaka kugira nabi, uwo Goriyati uwo aguma mbese yakwipfuriza nabi. Dore Imana ije kumugukura kw'izosi. Haleluya. Dore Imana ije kugutabara. Haleluya. Uri mu bibazo, umaze mu igihe kirekire, umaze igihe urira, umaze igihe wanga kuryama, umaze igihe mbese wicuza, ati mbese ngewe koko ni kubera iki njyama, ati ni kubera iki njyama, dore ibintu birangiramiye, birangira nabi, ndatinya kuryama kubera ibintu mbonera mu nzozi. Dore uwo ni Goriyati ariko arakugira nabi. Uwo ni Goriyati mwene data. Nuhaguruke umenye icurico, umenye icurico kandi umenye ico wakiriye. Nuhaguruke, dore Uwiteka aje kukugwanirira. Haleluya. Uwiteka aje kukugwanirira, Uwiteka aje kugushigikira, Uwiteka aje kukugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Imana yagera igihe irungikande ka Dawidi kakiri gato. Imana arungitse ka Dawidi, umwami Sawuli arakareba atariko kano kantu ngo kabyaramwe. Narujya rugabo koko, n'ukuntu gwamaze abantu banjye, n'ukuntu aguma yica abantu banjye. Ese ko kano kantu, ko kano gahungu kakiri gatoya burya aragwana na rujya runtu. Reka ndababwire bene data, barashobora kukubona bakagira ngo ntacurico, ariko hari icurico, kuko igituma ugira agaciro nuriya wakiriye. Kristo ari muri wewe, niwe atuma ugira agaciro. Haleluya. Sawuli ntago yarazi umupango Imana ifitiye Dawidi. Sawuli ntago yarazi umupango Imana ifitiye Dawidi. Dawidi baramwemerera, bamaze kumwemerera baremera kagenda kugwana Goriyati.
goriyati areba Dawidi ati reba kano kantu ati reba kano kantu kabisa, ataka kabisa niko banzaniye ngo ngwane nako koko ati reba ajya abantu bose ukuntu bangana batinye barungika uyu mwana uyu niwe barungitse koko. Reka ndababwire, goriyati yagaye Dawidi, aramureba muhera hano amushikana kuno, ahera kuno amushikana ku mutwe, ngo ntaco kamaze, ngo nakana, ngo uyu ngo ntagashoboye ngo kugwana nawe, ariko ntamenye iki Imana yashize mwana, ariko ntamenye ikintu Imana yashize uwo mwana. Haleluya. Maze rero haragera igihe batangira reka ndahubwire, Dawidi yari afite akabuye ibuye, bene data, ibuye iri rimwe, iryo buye kugira ngo mbese rimugereho neza yafashe umugozi yazingiraho umugozi kugira ngo rimufate kabisa, rimufate. Haleluya. Kugira ngo rimufate yazingiyeho umugozi. Goriyati kigaya Dawidi ati mbese umaziki, ati mbese uranshobora, ati wewe wa mwana we uranshobora, ese ninde yakubeshe ko wewe ushobora, ati ngende igihangange, ati maze kwica ingabo nyinshi z'abanyayisirayeli, ati maze kwisha ibihumbi n'ibihumbi z'abanyayisirayeli, ati wowe gusa wewe umwana, ati wewe umwana ni wewe uje kugwana naye ngewe gihangange. Reka ndakubwire, igihe Imana izagutabarira ntago izakubwira igihe, nta nubwo izakubwira n'isaha. Hari ibintu Imana idutabara ibidukuramwo itabanje no kutugisha inama, hari ibintu zikadukuramwo itabanje kutubwira ngo nzagufasha cyangwa se ngo nzagutabara ibi. Dusubiye inyuma tukareba n'ukuntu byonyine tuja mu buzi bwacu tugataha atana kimwe tubaye. Mbese ugira ngo ni nguvu zawe, ni nguvu z'Uwiteka, niwe aba yabikoze, aba yakurinze. Hariho ibintu biba byashaka kugira nabi, ariko Uwiteka Imana ya Isirayeli ibona kure, ariyo maso yawe, akabibona maze akaza akabigukura inyuma, wewe ugashika mu bw'amahoro. Bene data, ibyo bintu unyuramo ukabona biraguteye ubwoba, ntibikagutera ubwoba mu izina rya Yesu. Uwo goriyati ntakagutera ubwoba, goriyati ntakagutera ubwoba, goriyati ntatume ugira ujugumira. Goriyati ntakagutera ubwoba namba ntatoye. Haleluya. Urafite ubusumba goriyati, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Imana izagutabara ibyo bibazo urimwo. Mwene data, ntiwitotombere Uwiteka, ntureke kuvuga Imana nabi, ahubwo nukomere, kuko igihe Imana izaza kugutabarira ntago izarinda kubikubwira, ntago izaguha randevu ngo kanaka nje ukugira neza. Ntizigera ibwira umuntu numwe hariya hanze ngo ndaje kukugira neza. Ntizigera ibwira umugabo we cyangwa abana bawe ngo nyoko cyangwa umugore ngo nje kumugira neza. Izaza yonyene kukira gufite uburenganzira, iragufiteho uburenganzira. Izaza ize yinjire ikugire neza utigeze uyimusaba, nako utigeze ubimusaba. We gusa nukomere. Uwo goriyati Imana ije kumugukuraho. Haleluya. Goriyati aje kugenda, goriyati agiye kwicwa. Uwo goriyati azagutera mu nzozi, Uwiteka aje kumugukuriraho. Uwo goriyati mbese akubwira amagambo yo kukubaza buri mwanya, Uwiteka aje kumugukuraho. Haleluya. Dawidi amaze gufata ako kabuye akakazingira k'umugozi, goriyati akamwihoza ati ese nkawe uri kurakora ibiki? Aramwihoza ati mbese atako ako nta na kimwe kankora, ati ako ngako ntaho gashobora kwica umugabo nk'uyu, ati ako ngako ntigashobora gukoraho, ati kuko ngewe
narisha ibihumbi n'ibihumbagiza. Reka ndakubwire, kugira ngo Imana izi gutabare ntago izarinda kuzana kuja guca ibihiri. Yonyene izimanukira kuko yonyene yifitiye ubuhiri ubwayo. Maze Dawidi aragira uko, maze inguvu z'Uwiteka zija muri rya buye, inguvu z'Uwiteka zija muri rya buye, maze arazunguriza kubita rimugwa ku gahanga, maze goriyati acagwa hasi. N'ikimenyamenya ati bamenye ko ari nge nakwishe, ati bamenye ko Uwiteka Imana ari wamfashije, ati ndaguca izosi. Avate ikivuzenya igisho, aragenda kwizosi arakata. Itsinzi ni ya Kristo Yesu. Urazi aho warugejeje abanyayisirayeli? Urazi ingwano yawe n'abanyayisirayeli? Urazi ngo n'abanyayisirayeli bangahe umaze kwica? Urazi ngo ni bangahe umaze gukuraho? Maze Dawidi afata umutwe arawujana wereka nde Sawuli umwami, aramwereka ko Imana ya Isirayeli iri mu ruhande rwa Dawidi, kuko baramugaya ngo nta kintu na kimwe ushoboye, ngo nta na kimwe ushoboye, ntibamenye ko afite Kristo Yesu. Haleluya. Imana yari yerekanye kijya gihe, mwene data nuguhagarare ushikamye, ngo hagarara utuze wiceceke, ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Reka ndakakwirimbira wa chorus. Haleluya. Hagarara utuze wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Hagarara utuze wicecekere, iyo urugamba rukomeye we ruba rugiye kurangira. Nawe we mama wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Hagarara utuze wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Haleluya. Nawe we papa ni wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Haleluya. Yesu Kristo nabageneza kandi abahezagire. Yesu Kristo nabahe gukomera, nabahe gukomera, kuko Uwiteka azabagira neza, Uwiteka azabakiza, Uwiteka azaza bishure. We gusa ntimugire iki, ntimwitotombere Uwiteka. We gusa nimugume muri Yesu Kristo, mugumemwo ntimuze muvemwo, nawe ariho kugira ngo abagire neza. Uwiteka Imana abahezagire. Ndagejeje ahangaha bene data. Ku bantu batagira subscribe, mukore subscribe kugira ngo muce mufite nakajya gakengeri, muze muronka notification kandi musharinge. Yesu Kristo nabahezagire. Reka nsenge. Uwiteka Mana nyiringabo, ndagushima kuri Uwiteka, ndakwinginze Kristo mwana w'Imana, habwe icyubahiro.